ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadong, adaga apa ijay, umay mo kitaan. Ayan da. Ijay igit ti kalsada, kitaan nga mina. Nay, magdidinanog dan. Ay nakikinugtardan ko ng kidi Magdidinanog da. Hindi kan sa mga min makakita na sayat. Kaya nung naglawag nga kikinugtar da. Inka kidi agayam iti tanaw. Tapno anawaan da ida. Ay, huwag gayam. Ay, papanam ngay. Paano ka gayam ititano da? Kano dita magkusina ti pagturungam. Adayat hanod dita. Yari daw. Dayjay tiri daw. Ay, wag. Darasal. Kwarag. Ay, kwarag. Nasayatan nakita ka dito'y paradaan. Ay, gurura kiti pasahiros ka, oh. At naglalaban ni igit ti kalsada, kwarag. Ha? Aglalaban ko nam tatabataw. Wayne, limada. Inka naganawa. Sandang aglalaban dagijay. Aglalaban da nga raw. Agkikinidol dalang dagijay. Mamati ka, mate. Nukas ta, saan ka mapanaganawa? Agurura nga ro diti pasahiros ka, oh. Kin, ada katsat ka tatabataw. Na, Nagpinta sa chicks ko naman. Kita am ti picture na, oh. Long hair. Dapay kalid na, oh. sino nga iti mapanaganawa? Bayam na kita. Dahito ikit di akatsat ka ti importante. Marikwadang, maray. Ay, Na, apay akas ka lama butang. ay, una, tadaglalaban, maray. Ay, wala mo. Ha? Di ta igit ti kalsada. Itay pa yan nakitak. Kita niya kay tararamido, maray. Number 1 kagawad ka pa yung mga raw. Haguray ka at replayak pa yung message ni Kapitan. Agsil-silpon ka, may. Ay, kaun Ni Kapitan na talaga. Naglaing nga agangaw. Ay, na yun na ito. Kita sino nga taganawa, maray. Ay, bayam ida dita. Nawaon dati bagbagida. Sumardeng dan tulat ta. Enteng! Enteng! Ay na, makapakigtot ka. Cellphone kala cellphone. Na, dakas ayan. Ay na, aglalaban ijay igit ti kalsada. Oh, Itay pa lang ibagbagakan ka ng dinak dengdenggan. dadagiti tanod nga ganawa. Danag mo na ya. Ayan dagita at tanod nga ibagbagam. Ay, mapanda ganawa. Believe me. Agtugaw ka ta, relax ka. O kita. Ada nag-reply, kagawad. Ni kagawad ko nang. Basa ti reply na. Nagatidog nga, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Na, ada pa'y tuloy na. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Manan! Ay, Maray! Ah, Marinteng! Hindi kumpare abadong dayjay. ay, nakalagip nga umay bumisita. Apay paray! Apay di mo amaw, nga daglalaban dita igit ti kalsada, paray. Amo ka! Umay kata ag kapita. Saan nyo ang mapananawain? Paray, sana trabaho ti kapitan ti aganawa. Na, Trabaho ti tanod na kita. ay, kunakon kay. Napan ko yung mga kinikwaraw. Ang samit ang napanaganawa. Mapantulatan ni Kwarog. Diyo apuraan. Relax paray! Unay adanag yung aminan. Ay, awanay. Deser-serbi, nagiti binutusan tayo ng opisyal. Dito'y barangay tayo. Ay, awan mo nakita ka naganawa ka dagiti naglalaban. Awan mo, timayat nga aganawa. Busy na mag-amin nga agsilsilban. Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayo nukasta. Ay, awanan na. Sino pa yung nga tinamnamaan? Isumo lagayam nga awan progreso da ito'y barangay tayo. Aglalaban to pa'y. Saan da maanawa? Progreson to kiday. Ay na, makapanog tagtugtugaw. Nabanog kamatla engan. Nagsakit ti sikat ko anak katugaw. Aga sumat nga men ta nagmalmalem ka anak katugaw. Nakalutukan. Ay kalpasan nagmalmalem anak tugtugaw ka. Damagem no nakaluto akon. Anyat orasan na ya. Jakpay nakaluto. Kanya nga iti aramidam. Agluto ka na. Mapanak pa'y gumatang iti Ricardo iti lutwag asidaan. Ay, na.
Sigurado maden karne ti sidaan. Na, kayat mo pa'y anaimas ti sida. Kakagumatangan iti Ricardo ta aglutukan. Partakam ka diti agunay banang. Tani, mabisbisin ang people to the world. Paapura kala paapura. Apay, anya ti inaramid mo dito barangay itang aldaw. Adda ka din na aramidam, kat nagtugtugaw kala ang mahit nagmalmalam. Marikwanang, adda man madlaw ko dito iteresenam. Anya day ta, Maray. Awan samot tantilakom. Anya nga awan, kitaam ngamin Puro mo mamot tinakabitin. Kan adamot may sa sardinas. Adamot may sa abutilya tibugoong. Nakareserba ka ni Marituyang day tabugoong, Maray. Kat ti sardinas, umay ko gatangan. Ay gatangam nga roden aday tamay sana batay. Ay won, Maray. Angam, apay ngay. Awan mutla ko mun ngagpaysaw. Ay, masadutak ko na mapan gumatang. Ay, masadutak pa yun na tumakdar. Sige, yawat mo nga roden day tamay sa asardinas, tagatangag, Maray. Gawatam laangan, Maray. Padamot ni Inteng nga agsilsil punlat tanter aramidan na. Kano ag tixmate kami? Na. Katawak, dagiti isisind na. Antay! Day, awan pasahiros mo, kwarog. Antay! Ngamjak into loud, tamasaduta ka mang ito loud. Anya, Antay, umayak man magipangan, nakaluto ka kadain. na. Inakpay la kumalutuan day to'y sardinas a ginatang ko. Sardinas! Unay mo't dayta na si dain. Imbag no kayat ni uncle ko dayta. Ay, napili kayo launay nga agulitag. Imbag kumamot no nagagat kayo. Ay, agpadpada kayo nga rudmet asa daw. Marikwanang, ayan mau. Adaak dito yan nakatugaw, Maray. Ne, adda ka mo gayam dita. Adan sa mo ilumlumangam. Nakatugawak laang ditoy. Aglimlim nga kon. Ilumlumangam sa mo je Bombay. Ay, hamuklatan. Ay na, awan utang ko. Sika, ti adda utang na. Ay, impalagip kung tumo ngamin deta utang nga dayta. Ay, kwa di nakadipay singsingaran Ta umayak umutang iti bugong. Kunakun ka. Kakaiso na alako kabugong utangam pay. Alaki di maray. Gawatom no kayat mo. Si kataglaklako ipagawat mo kanya. Masaduta ka tumakder. No kastamot laang nga utang. Jak mo magawat. Adayumot. Ay kat awan angaron no kasta. Saan ka makautang? Ay nagsadot ka mo tin maray. Iyawat mo na kanya. Masadutak ko nak. Mapanak man la dumawat ang kinimaribanang. Unay mo't akinasado daytan. Nagrabay! Mare, dahito yung daw-dawatem abugoong. Agyaman na, Mara. Kakaiso na dayta. Ipadawat ko laangan kan ka, taamok akasapulam. Umutang ako makin ni Marikwanang ngam nagsadot mo't amang yawat ijay bugoong anak ka display. Kastan at talaga ni Marikwanang. Uray siyak tupay di napanak gimatang. Saan apulos atim makdar, tamasadot ka no? Ay, uray si ka. Nadlaw mo day tamaray? Wen Maray. Apay ngay nga ta, asim madut mo't iti kastaunay ni Marikwanang. Ay, kastan samot tendag iti opisyal tayo. Bumaybayag da iti posisyon ang sumadsadot damay. Talaga mo si madod na gito opisyal tayo Nang runa dayta kapitan. No simmado da, ipasubla da lang kadagiti nagagagot. Kas kumakanyak. Nagagay, kinaanos. Ala, ingka nga ron sumakdown.
Agibaong ka manin ako na akon. Gano'y baga managagat ka. No agbalinak to nga opisyal, di kaya't ko asawain. Saan pa ilang nga ita? Aha, ang kakidin tanay, awan pagluto. Sikan, ti mapansumak doon to kaya't mo. Na, kita am day nga ugalay. Ayan na ngay, di ka ibagbagam, anagagat ka na anos ka. Na, tuyan. Kumita ka iti kalsada. Ay, sos, adan sa mo na aksidentay. Motor samay. Ay, ayan ngay dagiti tanod nga agresponday. Ay, nakayaban ni Kuaraw. Kuaraw, at na aksidente dita kalsada. Mukha. Kita niya nga tararamiday. Maturog ako man. Disturbo ka man. Maturog ka kada na aksidente. Kabalan na ti bumangon day jay. Na, Kat nung malalaki. ayawanin na talaga serbiyaw dito barangay. Naske na masukatan kayo amin ay. Ibagam day takin ni Uncle ko ha. Isunto pa iti nakasadsada. Intay! Intay! Ah. Ay na, ada na aksidente iti kalsada. Ay, paya-paya man lang ang dakwarog iti paradaan da. Katsi ka ngay akapitan. No, aglalaban ken aksidente. Ni kwarog ti ayabam. Na, kasta? Ay, wala. Kasta talaga. Kasta gayam Ay, kwa, agul dagak manan. Na, Ay, di nakririingan at maturog ako. talaga nga iturog mo. Ay, panagtuturog ko at naukastoy amalam. Mapan ka agresponde, wano saan. Ay, di mo ilayat na itabalunat mo kanyak. Ay, alwadam ta mga no, mailawan mo ama ibaot iti kararwak. Ay, iti bagik. Talaga nga ibaut ko kan kada itoy. Ha! No di ka pa'y lamapan. Ay, alwadam kunak. Ay, Bilangan ka. ay. Di ka pa'y lagayang mapan, ha? Ay. Makaraman ka talaga iti balunat. Ay, ako agure ka. Ay, agbilang kaladagos. Aging katmano abilang. Maysa! Ay, paysunan sa Dua! Ha? Di mo orayan nga agtalaw. Delikado na. Ha? Seryoso. Ingkan inteng. Agtulukan. Tumaraya ka kastoy. Na, Ayan na dyan na disgrasya paray. Ita ka lang, imay. Dayan ay, Ayan ni Kwarog. Ay, maturog ka daw. Pada masadot. Ay, karingan. Masapol nga titinulong kamay. Kasano nga, no saan na mareng? Ay, ibagam nga agong ungutak. Ingkan! Sige pare. Innakaw. kastaunay ti panagunget ni Kapitan. Ungarang. Anya di kunana. Sadot tayo kanaw. Ngaskin ka no ti panagalibtak tayaw. Kat isungay. Inungungtan ngamin ni antay. Agasum man. Tatugot-tugot na latta di balunit na. Kabutag nga rod ni Kapitan, di balunot ni Ante. Ay, pirmi Ulayat na lang kini Uncle Kaw. Awanan ti adu asaw. Agtulnog adagos ni Angkay. Di magatmatan dagiti uopisyalis tayaw. Rumbang lang Nang runak ni Kapitan. Nay, hanya ti mapaspasamak dita sangwanan ti balay dato yan. Na, laylayatan sa mo ni Maribanang ni Kapitan iti balunag. Ay sus, nakaganawa to yan. Kasimot ni pare Inteng no mabalunay. Di ba yam? Kasimot ati kumparek. Kakaiso na aging magutay. Ay, barangay officials dita kabildatan. Sana rumbang agsadot-sadot kayo. Iparik nayo kadagiti ka barangayan nyo, tinapud no a serbisyo nyo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Tune Red. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyamat kamay, iting kay panagdangan.